Dobar dan svima. Evo počinjemo serijal koji smo radno nazvali Wine Talks ili vino govori ili vinski razgovori, a može i kao vinske priče. Tako da je u skladu se... Da, vino iz nas progovarati. Naši gosti danas jesu Viktor Čikiš, glavni i odgovorni urednik portala Vino.rs, najuticajnijeg, najčitanijeg vinskog portala. Znači čovek koji, stojimo iza projekta koji vlada virtualnom sferom, a tu je i Željko Garmaz, autor bloga Vinske priče, ali je on mnogo više od blogera, on je i veliki pisac i putopisac i objavio je više knjiga koje se bave delovima ovog našeg regiona, nedavno je dobio i značajnu nagradu i tako dalje, jako je aktivan na terenu, organizuje festival Traminca. Mislim da su ovo relevantni sagovornici za temu koju ćemo danas obrađivati, a to je vino i vinsko tržište u doba ove pandemije koronavirusa. Znači, susrećemo se sa situacijom koju do sad nismo imali. Naravno, stradaju mnoge ekonomske grane, a vino je među njima, to je naša delatnost. Tako da, kao šlagvort, ja bi rekao nešto što sam danas vidio na internetu, a neko je imao opasku, doduše to je bilo na engleskom na Twitteru, koliko se ne varam, rekao je neko tipa nešto kao, smešno je da svi predviđuju da će ekonomija da nastrada zato što ljudi kupuju samo ono što im je potrebno i što im je neophodno. Sada mislimo da je vino jedna od tih stvari koje mi smatramo, makar subjektivni smo, kao neophodno. A Viktore, koliko tebi vino u životu znači, da li je to neophodni artikal koji u krizna vremena mora da se ima? Dobro je imati ga, nije neophodan kao vazduh vino ili kao ljubav, ali dobro je imati i zašto je život gde ti je potrebno samo neophodno. S te strane vino treba da nađe svoj put do ljudi, ne kao neophodnost, nego kao sadržaj života. Znači, onako kako je u suštini imao pre ove pandemije. Da li će to moći i kako? Ja mislim da to nije vezano samo sa tim da će ljudi da konzumiraju neophodne stvari, nego će da se promeni se odnos prema vrednostima života. Nije poenta u neophodnim stvarima, jer moramo da se naučimo da je život nešto više od ovoga što imamo sad na policijskom nekom tretmanu u kome smo. Ako sam jasan u toj, to mu dođe kao neki filozofski stav. Možemo živimo ovako svi ko virus, jebi ga u kući nekoj. I to je neka budućnost koju verovatno niko ne voli, bez obzira da li voli vina ili ne. Znači, to je, kako ti kažem, kao što ljudi neki smatraju da im je opera neophodna za život, tako smatraju neki drugi da im je bitno da trče, voze bicikl, da sve ono što nije medicinski neophodno za život. Dobro, nije neophodno za preživljavanje, ali svakako za neki kvalitetan život jeste. Vino je civilizacijska tekovina koja prati ljude od kad postoji praktično civilizacija, ali ovo jeste izazov za sve, posebno za proizvođače, posebno za one koji prodaju vina, a i za nas je s neke strane mi se bavimo vinom i to nam je i posao, ali je naravno i zadovoljstvo. Željko, da li možda ti imaš neku vedriju viziju ovoga? Naravno, ja sam uvijek pun vedrine i optimizma i nadovezat ću se odmah na tvoje prvo pitanje na koje bi Viktor rekao, a jebi ga. Dakle, ova situacija je u mnogome poremetila neku kolotečinu u kojoj su vinari ušli i koja ih je u dobroj mjeri prodrmala i naterala malo da počnu razmišljati o nekim stvarima, možda drugčije distribucije, drugčijih kanala i jednostavno ih natjerala da budu poslovniji. Ja imam puno primjera, evo, navodit ću imena bez straha nekih reklama da im radim.
prijateljica Jasna Antunović, koja prije nekoliko godina osvojila i platinastu nagradu na dekanteru za svoju graševinu, mi se jučer pohvalila da ona ne može, kako ovdje u Slavoniji kažu, nasmagati vina koliko je gotovo na dnevnoj bazi naručuju veliki trgovački lanci poput Interspara ili Kauflanda. S druge strane, činjenica je da se u sljedeća 2-3 mjeseca sigurno ne može očekivati odljev vina u restorane i u kafiće koji su u velikoj mjeri glavni korisnici, odnosno kupci vina kod tih vinarija, tako da su prisiljeni jednostavno na druge kanale. Recimo u Hrvatskoj je strašno skočila online prodaja, tako da svi koji se iole bave internetskom prodajom bilo čega, trljaju zadovoljno ruke. Evo, ja ću samo malo ovako pokrenuti kameru. Ja sam se za ovu ja sam se spremao dugo očito za ovu koronu, ja se ne žalim. Evo, oko mene ima negdje oko 800 boca, ja sam se spremio, ja uživam i opskrbljujem barem 10 ljudi sa vinom iz svoje blizine ovdje u susjedstvu i ne mogu reći da se iko od njih žali, svi su zadovoljni, vina su na cijeni i vina se traže, znači vina, odgovor na tvoje pitanje, nisu neka nus pojava, vina jest potreba i mnogi stvarno hoće da u onoj redovnoj košari kod naručivanja, hoće li to kod trgovaca voćem, povrćem ili ne znam čime, obavezno hoće staviti bocu 2 vina dnevno. Evo, ja gotovo na dnevnoj bazi ritualno otvaram te boce i uživam, i sad s druge strane imam priliku temeljito procijeniti koliko je situacija sa vinima općenito u regiji, jer ne pijem samo hrvatska vina, je strašno buknula i imam to priliku i kvalitativno valorizirati, evo, na miru ispijajući te boce svaki dan. A s druge strane, ajmo biti realni, sad imamo vremena i uživati u tim vinima, a ne ih doživljavati statistički i kao neko sredstvo za rad o kojem ćemo pisati. Znači, ona su nam i cilj, ali i sredstvo za uživanje uz čitanje knjiga, uz praćenje serija koje smo možda zapustili i možemo gledati sad na televiziji ponovo. Prilika je jednostavno da se oko vina i uz vino okrenemo i formiramo neki novi život koji može biti daleko uzbudljiviji možda od onog prethodnog prije korone. Da, evo, ja sam čuo recimo od nekih prijatelja koji inače imaju prodavnice vina da prodaju solidno, naravno može i bolje, ali ono što su primetili da neki ljudi su im dali komentare da nisu imali ranije naviku da piju vina kod kuće, nego da su obično to činili u izlascima, znači u kafani ili u wine baru. Ali što je zanimljivo, rekli su da im se to jako dopada, da pristupaju vinu na jedan drugi način sa bliskim ljudima i da malo dublje ulaze u taj vinski svet. Tako da ovo dobra informacija, ja mislim, i za proizvođače i za prodavce vina, jer ova situacija sigurno utiče na tržište, a da ćemo izaći onako u stanju kao što je bilo pre ovoga, sigurno nećemo. Tako da treba razmišljati kreativno, biti spreman na sve. Ali ajde, pošto si ti naveo, Željko, da u Hrvatskoj, znači, dešava se nešto, online prodaja radi, ovo jeste vreme digitalnih medija i komunikacije, a Viktor, evo, kao relevantan i uticajan čovjek sa ovog tržišta sa svojim vinom RS, sigurno si imao razgovore sa vinarima i vezano za ovu situaciju, ajde, možeš li nekako uopšteno, kakva je ovde, da li ovde imaju rešenja ili se još uvek ne snalaze, ili kakva je situacija po tvom mišljenju, ukratko? Ukratko, molim? Ima li nade za nas? Nade? Da, ima nade, kako ne. Online prodaja je i ovde u uzletu. Ja to vidim i po ovoj našoj prodavnici koju imamo, ali sigurno ste primetili da je materinska svaka vinarija otvorila neku vrstu online prodaje i dostave odmah lično na kuću. Zanimljiv je taj aspekt da su ljudi počeli više da piju kod kuće nego inače. To je nešto normalno, ali za vinsko ovo tržište novo. I to je možda jedina ovako što ja mogu da vidim pozitivna stvar u ovome što se tiče vina. Ali ta online prodaja, ja sam
spremam sad jedan tekst upravo na temu šta bi, na koji način vinari misle da mogu da i savladaju ove probleme što su izazvani i na koji način država eventualno može da pomogne. I svi do jednog ističu da je onaj prodaja, da je to samo onako kap u moru koja eto onako više psihološki ono kao nešto znači da to ide i da je to eventualno se odnosi na te neke manje proizvođače, da oni tu mogu nešto eto kao malo da izvrte, da prodaju nedeljno ne znam koliko kartona vina, ali da je to u suštini ništa za onaj gubitak koji je napravljen. Da, ima... Izvini, nastavi. Ono što mislim da sve treba da interesuje, to je kad ovo čudo prođe za godinu, dve, to što trepe šokom, jeli, kako će onda da se stvari dešavaju na tržištu. Jer teško će se vratiti te pokidane niti koje su bile u socijalnom životu. Nije ovo stvar, ja bih volao da verujem kako ćemo mi na leto ponovo da pijemo i putujemo ovde. Ali ne znam, interesuje me da li neko još od vas veruje da ćemo mi recimo na leto da putujemo negde i da probamo vina na sajmovima i tako. Ja sam siguran da ću ja sigurno ovo ljeto ići na more. Jer unutar granice. Da. Da, problem je recimo, Viktore, bavimo se među ostalim i jednom stvari u kojoj smo dosta kompatibilni, nas dvojica, odnosno trojica kad gledam i Kiku, a to je organizacija tih festivala. Oba trojica smo morali otkazati naše festivale, vi vaš testing, jeli? Grand testing, ja sam morao otkazati festival Traminca, najvjerojatnije za početak listopada, odnosno oktobra, ali nisam još uvijek siguran hoćemo li i tada imati ga. Ovo jednostavno, upravo zbog ovog pitanja koje si postavio, je uistinu znak pitanja, jer ključno je koliko će ljudi se poslije ovoga svega slobodno kretati preko granica. Možemo mi unutar Hrvatske, odnosno vi unutar Srbije, bez problema iskomunicirati se i dogovarati se, ali to će u nekoj perspektivi sigurno u narednom kratkom razdoblju svaka manifestacija tog tipa biti jako lokalnog tipa. Da, to će javno okupljanje će sigurno trpeti jedan period, ali htio sam da se nadovežem na prethodnu priču, to kako će se ko snaći u ovoj situaciji, povodom toga imam da izvučem staru evolucionističku izreku koja kaže neće pobediti najjači nego oni koji se najbolje prilagode. Znači, ova situacija je donela dosta novih momenata, a jedan od kanala koji, evo, Viktor je rekao da ovde se gleda na online prodaju kao na nešto jako minorno i malo, što je po meni jako pogrešan stav, jer u svetu online prodaja vrtoglavo raste, samo je neophodno postaviti digitalne platforme na pravi način i naravno voditi tu komunikaciju na pravi način. Dakle, oni koji se tu dobro snađu, po meni će dosta dobro da prođu. Ljudi su prinuđeni da sad sve više kupuju online, tako da će i te navike da se ustale, da se povećaju, postaće prosto deo života. Znači, i najbolje će proći oni koji sve to, taj servis odrade na najbolji mogući način, jer se ljudi vezuju za pozitivne iskustva. Ako neka vinarija napravi neki kiks, treba će im dosta vremena da ponovno poprave utisak. To je, ajde, s jedne strane i moja poruka ako neko bude gledao ovo od vinara. Htio sam da pitam još jednu stvar, vezano za, ajde, ovo će čudo proći svakako, proradit će ponovo i restorani i kafane. Da li će restorani moći ponovo da prodaju vina kao što su sad prodavali, recimo po nekim trostruko ili četvorostruko većim cenama? Da li će i drugi posrednici moći da uživaju blagodati svog posla kao što su ranije, ili će možda baš ti posrednici morati malo da istrpe, jer kupac je uvek u centru pažnje, naravno, i morat će se ljudi prilagoditi njima.
Da li tu predviđate neke promene? Možda da će restorani spustiti cene, da će možda eventualno i vinari spustiti cene, nevezano da li će država ili neka druga institucija pomoći. Da li negde naslučujete da postoji neki prostor gde bi možda trebalo da se razmišlja iz ugla vinara, a nakon toga bih hteo da se pozabavim pitanjem ljudi koji rade u vinskoj struci, na primjer somelijeji, oni trenutno nemaju posla uopšte, niti imaju proizvod. Ajmo prvo ovo prvi deo pitanja. Evo može Viktor da počne. Željko se lepo javio za reč. Tako je. Ali imam puno primjera kojima mogu sve ove stvari što si spomenuo elaborirati, ali možda čak zahvaljujući tim primjerama tvrditi suprotno. Prvo, ja nisam uopće katastrofičan i ne vidim čemu uopće pesimizma. Proći će ovo, ljudi moji, za 2 mjeseca, 3. Ja ne znam nikoga ko nije slijedio moju misao da jedva čeka kada ovo sve prođe otići i ubiti se od alkohola, ubiti se od vina i uživati. I ja mislim da će se u sljedeća 3 mjeseca nadoknaditi sve ovo što mnogi nisu pili sad ova 2 mjeseca, 3, koliko bude ovo trajalo. Samo, evo, par neko... Reanimacija, to će da bude reanimacija, sad ćemo da padnemo duhom i telesno, onda će biti reanimacija. Moj prijatelj i partner u priči s festivalom Traminca, Vinko Ručević, koji ima vinoteku Vinita, evo njegov primjer, on ne može nakupiti vina koliko dnevno, on dnevno skoro 20 kartona pošalje. Iz jednog Osijeka maloga šalje vina koja mu naručuju iz cijele Hrvatske i preko u inozemstvo. To je jedan primjer. Kako se to logistički rešava, na primjer, kako šalje u inostranstvo? Ima DPD, ima i ove razne logističke tvrtke koje to... Znači, kao što vi znate, recimo roba koja dolazi u Srbiju čeka prvo u kamionima na granici Slovenija, recimo Hrvatska, onda svi ti kamioni idu u jednom velikom konvoju u kojem bude po 400-500 kamiona i onda to dođe u Srbiju. Znači, roba nije prenositelj virusa. To smo valjda naučili ovih mjesec, 2 dana. Tako da roba nije problem. Tako isto i roba koja izlazi iz Hrvatske ide. Isto čekaju jadni ti vozači, oni su poslovna priča. Da vratim se dalje. Primjer someljera koji su bez posla. Evo, ja ću spomenuti ovog našega uglednoga someljera koji je i dekanterov ocjenjivač Siniša Lasan, koji zabavlja sebe i vinsku naciju u Hrvatskoj, a i onima koji prate Facebook i šire, a od danas i koji prate njegov YouTube kanal. On dnevno ima vinsku karantenu u 4 sata poslijepodne svaki dan, na kojoj predstavlja vina određenih vinarija i to traje sat vremena i postoje znači različite te zanimacije kojima ljudi, ponavljam, zabavljaju i sebe i druge. Vinska kultura nipošto nije stala. Imamo sad prilike i ponavljam ponovno temeljitije se pozabaviti vinima, naučiti nešto i smireniji biti. Biće vremena za kafane, nije cijeli svijet u kafanama i restoranima, sad se prepustimo malo sebi, a prepuštajući se sebi, čuvajući sebe, čuvamo i starije, koji su sad najveća rak rana, a onda će, kad sve to prođe, kad završi, onda ćemo se, ponavljam, ubijati i uživati na onaj način na koji smo živjeli prije. Znači, nema prije i poslije da će biti neka velika razlika. Neće biti razlika, bit će isto. I bit će uvijek cijene 2, 3, 4 puta veće u kafanama nego kad kupujete kod vinara. To je pitanje od vijeka vjekova. Znači, ništa to novo nije. Oni moraju svoje neke marže koje izmišljaju podići i zarađivati četvorostruko, ali Bože moj, navikli smo se na to. Dobro, Viktore, da li si ti ovako pozitivno... Da, ja bi se složio sa Željkom da će biti isto što se tiče mentaliteta ljudi, ali mislim da neće biti iste okolnosti, da, kako kažem, nisam optimista u tom smislu da će ljudi da, kad se ovo kao zvanično završi, recimo kad se završi u Beogradu, da će ljudi krenuti sad odjednom po restoranima da idu. Mislim da će to da ide postepeno. Ne vidim ja baš tu veliku euforiju, kako kažem, ok, izaći će ljudi napolje, ali već sama činjenica da će mnogi ostati bez posla, da će biti gomila problema materijalnih, oni što su vrlo jasni problemi, pa do ovih, kako kažem, u psihu se to da izmeni ljudi, koliko bude ovo trajalo. Naravno,
što duže traje, veće će posljedice biti. Ljudi će malo zazirati sad od većih skupova, od grljanja, nešto. Hoću da kažem da sve to ostavlja neke posljedice. Psiha plus ovo materija. I da to ne treba, mislim, možda i grešim. Pa dobro, sad, viđenja nikad nisu zahvalna, ali dobro, imamo neki utisak. Nije, ali znaš šta, recimo ti spominješ online prodaj i Željko je spominje. Ne može online prodaja ni u Americi gde je top da zameni Horeca sistem. Ona je, kako kažem, ona je dobra za ove vina koje idu u sisteme. Znači, vina koje se kupuju prema samoposlugama, što kaže za gospođu Antunović, šta ja znam da je traže sistemi. Ali ova vina koja su išla u restorane, u vinoteke po ovim većim cenama, to je, kako ti kažem, tu bi sad stvarno tražilo da ljudi počnu da piju kod kuće, pa da bi se tu negde napravio neki balans. Poenta je da će restorani teško vraćati publiku unutra. Neće to ići odjednom, teško će. I vinari će morati da spusti cenu. I verovatno će restorani morati da spuste. Jer ako ništa drugo, imaće pune tankove za gomila vinarija, oni koji nisu na vreme krenuli da prodaju vine, koji nisu uspeli da prodaju, oni će, nova berba stiže za 6 meseci u tankove, u sudove, gde treba to sve, to je potpuno nova situacija, bar ne govorim za ovo u Srbiji vina. Da ne govorim... Oprosti, znači, apsolutno Horecu ne može nadomjestiti online prodaja, ali mislim, ja kažem i dalje, nemojmo biti pesimistični, moramo gledati optimistički. Zaboravimo ovu sezonu što se tiče vina, zaboravimo uopće berbu 2019. što se tiče svježih vina. To je jednostavno tako i moramo ići dalje. A kad to prekrižimo, ja ne znam nijednog vinara koji to već nije prekrižio, možemo se slobodno ubiti. I znam svi da već prešaltavaju se, nema više mladih vina, 2019. zaboravite da ćete piti. Pićete sada odležana vina, barem iz berbe 2019. godine. Od jeseni ćemo mi ponovo uživati itekako, vjeruj mi, po starim cijenama kako su bile prije, niko neće spustiti cijenu i ja sam spreman sad se kladiti u to. I vjeruj mi da mi neko iz Srbije priča da će past promet u restoranima, to zaboravi, ja to nisam doživio. Evo, ja sam kao novinar obilazio Srbiju u najgore vrijeme i 90. godina i kad su bila bombardiranja i kad je bila ona skoro pa glad, kad se dijelio kruh tamo na Trgu Republike i znam da su uvijek restorani bili puni. Uvijek. To je jednostavno kod vas tamo u krvi. Kod nas je malo to teža situacija što se tiče restorana, ali itekako, ja ne znam nikoga ko jedva ne čeka otići negdje. Evo, ja sam danas usput, sutra je Veliki petak, znači dan kada se u katoličkoj Hrvatskoj tradicionalno jede riba i recimo kod mene kući mi uvijek jedemo fiš. Ja sam danas ubio se tražeći ko sutra od ovih restorana koji rade kuha fiš i radi dostavu. Našao sam 2 restorana ovdje u Osijeku koja to rade, ali oni su puni već prije 7 dana su ispunili sve moguće kvote, jednostavno nisu u stanju dostaviti toliku količinu koliko ljudi traži to. Neke stvari se itekako su nama u krvi i neće se promijeniti. Tako daj, Viktore, malo osmijeha i optimizma. Jel' tako, Kika? Evo, ja sam se čuo sa prijateljem iz Amerike koji se isto se bavi vinom u vinskom biznisu. Oni uvoze i vina ovde sa ovih balkanskih prostora i tamo prodaju i baš mi je rekao da kod njih online naravno funkcioniše, dobro, to je drugo tržište, jako razvijenije i veće, ali recimo wine shopovi, vinoteke odlično rade, znači bukvalno ne mogu da postignu, oni pakuju vina, dobijaju narudžbe, iznose ispred, ljudi dolaze, pokupe to ide, to se nosi. To je to. Da, restorani isto rade, naravno prilagodili su se brzo situaciji, tamo ne smiju sebi da dozvole prazan hod ni malo, tako da oni pripremaju isto poručbine hrane, iznose to ispred, ljudi dolaze, to pokupe, međutim šta još rade? Oni prodaju vino po cenama koje su kao u šopu. Znači uz hranu oni ponude ljudima vino po normalnim cenama, tako da prodaju, vjerojatno se oslobađaju zaliha ili šta god.
ali samim tim su poslali poruku da su sad vina kod njih po nekim drugim cenama, tako da verovatno će se to vratiti na staro, to je drugačije tržište, ali eto, to je isto interesantno. Htio sam da vas pitam još jednu stvar koja je možda malo škakljiva. Šta mislite, ajde možda nije to zahvalno prognozirati, ovo je ipak jedna vrsta krize i to ozbiljna kriza. Šta mislite, kakvi tipovi vinarija će lakše da ovo podnesu i da prežive, a šta mislite opet s druge strane, da li postoje neke vinarije, pošto znate manje više sve vinarije iz ovog okruženja, koje možda kojima se možda i ne piše dobro u ovakvoj situaciji? Šta je neophodno praktično vinariji? Ajde, možemo da ih svrstamo u 3 kategorije: male, porodične, neke srednje i veliki sistemi vinarija. Ko je u najboljoj poziciji u ovoj situaciji? Ja bi mislim da je u najlošoj poziciji su ovi srednji. To je ovako moje, da, neko kako ti kažem, na osnovu ovih razgovora koje sam vodio, mali vinari će to malo da vrte i oni će imati problema, imat će gubitke, sigurno, pogotovo sada kad ide vreme da se nove investicije ulažu u vinograd. Znači, oni će imati, ali su to opet srazmerno mali gubici i oni koji to mogu da snose, oni će to progurati. S druge strane, veliki sistemi, oni se oslanjaju na ovu prodaju po samoposlugama i to je, čini mi se, zahvalnija pozicija nego ovi mali ovi srednji koji otprilike imaju proizvod za tu neku specifičnu nišu koja se uglavnom realizuje kroz restorane. Jer ja i dalje mislim da taj sektor restorana neće tako brzo da stane na noge. Ja čujem sad, recimo, kod Željka, kod ovih restorana u Beogradu ne radi ni jedan restoran, već mesec dana skoro, tako. Ne radi ni jedna vinoteka, ne mogu vinoteke da, mislim, one ne rade fizički. Ok, kad se otvori sve, one će da prorade, ali nisam siguran da će to da ide kao što je išlo do tada. Znači, kad spominjem restorane, dakle, fizičkom smislu posjeta restoranima, ne rade ni oni ovdje, ali rade i dostava. To je način na koji oni su odlučili, ako ništa drugo, nivelirati eventualne gubitke, da budu barem na nekoj razini pozitivne nule i dostavljaju hranu. Oni dostavljaju hranu. Recimo McDonald's ovdje jako dobro funkcionira, imamo te neke dostavne službe tipa Glovo, Pauza HR i ovo, oni kojima cvjeta posao, oni ne mogu nabaviti. Dobro, to radi ovdje, da. To je neka druga vrsta fast foodu. A s druge strane, ono što se ovdje u Hrvatskoj stalno predstavlja kao neka vrsta nacionalnog ponosa, a to je da bar među ovim foodijima i onima koji vole onako malo pristupiti kuhinji drugčije, je da narudžbom ručka u nekom od tih poznatijih restorana tipa Noel, Touch, koji su u Zagrebu ili nekih ovdje u Osijeku, sad nije bitno da i ne nabrajam, da naručimo i damo podršku tim restoranima da opstanu. Znači, ovo je kolektivno, ovo je borba svih nas da opstanemo u tom smislu. Znači, naš obol, doprinos kojeg možemo dati je da naručimo jedan dan ručak u nekom od tih restorana koji će nam doći dostavom po istim cijenama koje su bile i prije korone, da se razumijemo, Viktore. Ne spuštaj cijene ni sad. Ja se ponadao da ne moram kuvat doma. Dobro. Treba se boriti za svoj način života tako što ćemo podržati sve one koji su nam spremali proizvode kojima smo uživali. Viktore, jesi htio nešto da dodaš, izvini? Ne, ništa. Nego sad bi Željko me se to opet poslije. Kaže, ovo je borba za opstanak. A pre toga ide stalno priča o optimizmu, a sve će ovo da prođe. Ok, proći će, ali ako je ovo borba za opstanak, znači da nisu stvari baš ono kao ja sad će to da prođe, pa... Pa naravno, Viktore, naravno da je borba za opstanak, ali ne moram ja boriti se i plakati zbog toga, ja ću smijati, vjerovati u bolje sutra. Pa hvala Bogu, pa niko od nas ne može se pomiriti s tim da će 3-4 mjeseca ili koliko već to bude trajalo biti
ikakvih prihoda. Na koncu ja sam bez prihoda sada. Šta ja mogu sad raditi? Ništa. Mogu biti vedar, iskoristiti ovo vrijeme za nešto drugo. Restorani mogu ne otpustiti ljude i primiti državni poticaj od 4000 kuna koliko država daje da održe, da ostave radnike. 4000 kuna, to je znači negdje oko 600 eura će primiti po radniku samo da ih ostave, da im davaju taj kao minimalac, da ih ne otpuštaju. A s druge strane restorani će prihvatiti taj državni poticaj tako što će barem improvizirat će online prodaju, dostave i tako dalje i tako dalje. Na koncu vraćam se na priču malo prije o malim, srednjim, velikima. Nema mali, srednji, veliki, ja nikada nisam pristajao na tu podjelu što se tiče vina, vinarija pa i bilo svega. Mali su oni, jednostavno oni koji imaju male interese koji ne gledaju nikako, kojima je bitno prodati od danas za sutra. Velike vinarije i veliki vinari mogu biti oni koji prodaju 2000 boca, ali treba biti velik u ponašanju. Pitanje je bilo verovatno se odnosilo na kapacitet mali, srednji, veliki. Kapacitet, ja isto... Više iz ugla velikih preduzeća. Da, dobro, velike vinarije se ovdje isto i tekako reklamiraju online sada. Znači, Facebook, Instagram, svi reklamiraju se i svi navode upravo ove online velike vinoteke, proizvođače, prodavače, preko kojih se može kupiti. Naravno, kažem ti, to će biti manje količine nego prije, neki možda 10, 15 do 20% ukupno u odnosu na razdoblje koliko sad. Pa evo recimo veliki iločki podrumi, pa oni u ovo doba godine prodavaju, odnosno distribuiraju po 100-150 tisuća boca dnevno, skoro. Pa to ne može se nadomestiti nikakvom online prodajom, to je jasno, mislim, tako da jednostavno svima je zakočen sad odlazak u restorane, svima je zakočen odlazak na more. U Hrvatskoj je turizam 20% bruto društvenog proizvoda. To sve zaboravimo. U Hrvatskoj, ako bi gledao, možemo se svi kolektivno ubiti jer ćemo ostati bez skoro 10 milijardi eura godišnjih prihoda. To je tebe ne navodi se da pomisao da će ti ljudi koji su živjeli od turizma manje trošiti na vino u narednih godinu dana? Pa sigurno će manje trošiti, ali neke navike će ostati. Ali kažem, mi moramo nekada i neke stvari kupovati kako bi podržali druge. Ovo je jedan zatvoren krug u koji smo ušli sada. Ne možeš da podržavaš večno, ti možeš da želiš to sve, ali stvar je uvek na kraju ekonomije. Uvek na kraju ekonomije. U ostalom vidio si ovdje, ljudi su se preopredelili za toalet papir nego za vino, kad je došlo stani pare. Tako da, kako ti kažem, nisam vidio nikoga da vuče i samoposluge kartone vina. Pa da, možda su oni krivo shvatili, možda su oni shvatili da ovo nije, možda oni nisu shvatili ovu situaciju kao izvanredno stanje, nego izvanredno sranje. Ne znam, ali to je zanimljivo da je to ista stvar i u Australiji i u Americi. I u zapadnoj Evropi, svuda. Nisam vidio u Africi jedino da li vuku toalet papir. Meni je najbolja fora iz svega ovoga što se događa sada je da je nevjerojatan smisao za humor. Tako sam recimo u kontekstu toga tariguza ili toalet papira pročitao kako Zeva kupuje Google-ije. Da. Viktore, glava gore, proći će ovo. Ej, ponovo ćemo mi... Super što si pozitivan i dobro, treba... Moramo viš da ima 800 flaša vina iza sebe. Lako je tebi, ti si se zatvorio u taj podrum, imaš tu za par mjeseci materijala, tako da bit će tu svašta. Ja sam eksplodirao, ja sam ovih mjesec dana koliko već izolirano živim. Žena mi je neki dan rekla da ona će nastaviti dalje obavljati ove dnevne, jutarnje potrebe tipa odlazak u pekaru, nešto kao ja sam u rizičnoj skupini. 53 godine rizična. Ali ja sam iskoristio ovih mjesec dana da završim 2 knjige, tako da ima posla sada, neke stvari, ne ide prodaja, ne idu distribucija, ali mogu proizvoditi, pa doći to sve svoje na naplatu. Da, ajde, evo, možda za kraj da, ipak malo, pošto ti govoriš iz jedne sredine svoje, mi smo ovdje u drugoj sredini, opet možda su i pristupi Hrvatske i Srbije malo razlikuju u odnosu na ovu epidemiju.
kod nas deluje da je dosta medijski zategnutija situacija, malo je sve zategnutije, kod vas je to malo bavi, vjerojatno se to odražava malo i na psiho ljudi. Ali opet, ajde, sve će to da prođe ovako ili onako, treba izdržati, treba iskoristiti situaciju, naravno posvetiti se nekim stvarima kojima nismo imali vremena da se posvećujemo ranije i malo da sagledamo vino iz drugih uglova. Za kraj bih vas zamolio, ajde, za jedan zaključak i za jednu pozitivnu, optimističnu poruku za kraj. Pozitivnu, optimističnu? Njaci u optimizmu, sigurno imaš i ti nešto lepo da kažeš. Pa Viktor može zagrati planu, to je optimizam. Ja stvarno mislim imao predstavu da zvuči bilo što ovo crno. Ja sam ko... Neću da govorim crne stvari. Ako ovo vanredno stanje u Srbiji... Evo da konkretizujem pitanje. Iz svega ovoga što se događa, iz sve ove koja je potpuno nova situacija, šta po tebi može dobro da se dogodi? Šta je ono što može dobro, što inače ne bi? Život pre ovoga je bio, ajde, mi ga nazivamo normalnim, ali nije baš bio normalnim, bio je lud, brz, evo sad je sve stalo, sad možemo da se svi presaberemo, da neke stvari shvatimo da nam i nisu potrebne u životu, a možda ćemo neke druge važnije naučiti da cenimo malo više. Ajde, šta može iz svega ovoga dobro da izaći? Iz tvog ugla. Prvo, ono što niko od nas ne zna, ne nas trojice, nego ne zna niko, to je koliko će ovo da traje. I sve o čemu mi pričamo zavisi pre svega i najviše od toga koliko će ovo vanredno stanje da traje. Gotovo je sigurno da države neće imati previše strpljenja da drže sve na ovom zamrznutom statusu. Znači, jednostavno neće moći da funkcionišu države tako. I ukoliko se pandemija ne zaustavi, a ona može se zaustaviti, kako ja shvatam, jedino sa stvaranjem imuniteta ili sa stvaranjem vakcina, odnosno i jednog i drugog, tako zajedno. Ukoliko se to ne desi pre nego što države ponovo pokrenu industriju, privredu u svakom segmentu, mi ćemo se naći u ciklusu gde ćemo ovo isto da pričamo za godinu dana. Znači sledeće proleće. Verovatno. Mislim... Samo se radamo. Sve zavisi od toga. Ako ovo za mesec dana, dva se očisti se Srbija, Hrvatska, ne znam šta dalje, i počnu da žive unutar svojih granica, jer mislim da neće moći baš tek tako da se ide u Grčku, u Tursku, u Hrvatsku, gde? Znači, ako se očisti unutar, to će biti neko preživljavanje unutar granica. Šta ja znam, Željko piče, Hrvati će da idu domaći turizam, Srbi će da idu, ne znam, na Staru planinu ili gde odavde, piće se vina ova, ona, ali to je sve na nivou preživljavanja. Da bi se ozbiljno nešto rešilo, mi možemo da vidimo samo kad znamo kad će to da završi. A ako to bude to nije crna prognoza. Ljudi svi kaže za vakcinu treba godinu dana. Dok ona krene u primjenu, ovo sve, znači daj Bože mi 22. da pričamo ovako, sad stvari idu na normalno. Eto, to je optimizam. Dobro, realizam. Evo. Nešto dobro. Šta vidiš dobro u svemu? Već si rekao da si ti za sebe našao dobre momente, ali ovako nešto opštije utisak, neki zaključak. Imam priliku jednostavno da stojimo kući i neke stvari malo hladnije promatramo i trezvenije. I ja mislim da iz svega ovoga ćemo mi sad, da zvuči to kao floskula, prvo izaći kao bolji ljudi. Ja bar mislim to za sebe i za neke svoje, jer neke stvari možemo spustiti na zemlju i promatrati drugčije. Ja recimo jedva čekam ponoviti turneju koju sam imao možda 2 tjedna prije početka ove pandemije u Europi, a to je turneja u kojoj sam obišao Istru, Lombardiju, onaj dio Švicarske, Lugano i Alzas. To je nevjerojatno, to su sve najgora područja danas u Europi. Kad pogotovo vidim ovo područje Alzasa koje sam zapamtio prije 2 tjedna po jednoj vijestici u kojoj se spominje porast značajni, pazite, u vinskoj regiji se spominje zabrana prodaje
alkohola zbog pojačanog obiteljskog nasilja do kojeg je došlo zbog ove zatvorenosti u kućama i tako dalje, tako dalje. Mislim, ja jedno čekam to obići sve sada i pravo da vam kažem, ovu jesen ću ja sigurno to sve obići ponovo, napraviti cijelu tu turneju ponovo. Pomirio sam se 3-4 mjeseca posvetiti se nekim drugim stvarima i funkcionirati. Ovo Viktor je apsolutno sve u pravu, samo što ja to ne želim pričati na takav način. Dajde, idemo svojih primjera. Mi moramo, nas gledaju ljudi, mi moramo biti svjetionik drugima, moramo biti vedri. Ovu godinu otpišimo i stanimo na tom da je godina otpisana, idemo dalje. Kako sa razmišljanjem, tako i sa našim praktičnim potezima. Da, dobro, nije kraj sveta svakako, naravno. Možda je početak sveta, ali mi ćemo ga razvući baš koliko god možemo, makar dok traju zalihe vina. Dobro, ne znam, možda ajde poruka vinarima, evo s moje strane, da ovo ipak izazov da cijela komunikacija tržišna koja je sad mahom online na internetu, da je to polje gdje treba malo poraditi, gdje treba biti malo kreativniji i agilniji i da se potrude pre svega da stare i postojeće mušterije zadrže i da ih održe, a o nekim novim vinopijama možda treba ipak razmišljati kad se sve malo slegne. Mislim da je to ok, da je to ipak dovoljno optimistično i realno i za kraj možda da nazdravimo. Popili ste sve. Ja nazdravljam non stop i što se mene tiče jedva čekam da pošaljemo žene u shopping u Milano. Zato smo ti pustili da pričaš, baš si krenuo da piješ, rekao da te ne uvati. Ja, šta pijete, ajmo mi pričati o tome, to je isto priča. Ajde za kraj, da, neki vinski utisak za ovih mjesec dana. Šta ti je, Viktore, tebi negde za nepca zapalo, a šta tebi, Željko? Po meni zapane svaki dan drugo. Sad je ovo, kako ti kaže, krizna vremena. Ja samo iz friždera vadim ono što sam mislio da ću vaditi nekada. Tako da tu nema loše etikete. Nema loše etikete. Kakva su vremena, ljudi, otvorajte ovo najbolje što imate, ko zna da će biti prilike. A jeste, da se ovo kao čuvo si ono, ne znam, za to i tu priliku, sada je otprilike ono kao već smo došli do onih najsvečanijih stvari koje smo projektovali u budućnosti. Ne treba čekati priliku jer samo vino jeste prilika. Tako. I upravo to može biti zaključak da iz moga iskustva prebogatog podruma znači mogu zaključiti da jednostavno vina ne treba čuvati, ne treba arhivirati i ono što ću ja stalno citirati mog dragog vinskog prijatelja Ivu Kozarčanina, da je najbolje vinsko skladište upravo to pospremiti u svoj trbuh. Dobro. Dragi prijatelji, hvala vam. Što se mene tiče, samo osmijeh i idemo dalje, proći će ovo vrlo brzo sve. A onda ćemo se mi podružiti i razmijeniti i vina i uživati u svemu. Ajde, daj Bože to bude u 10. mjesecu na Traminci. Ajmo jedno srce za naše gledalce, Viktore. To je ovako. Razlatječ, bravo. Može ovako. Vrh. Svako dobro vam želim, pozdrav iz Osijeka. Hvala Željko, hvala Viktore, svako dobro, ćao. Ačime, jesi li sad snimio sve?